Nakon što je završeno crkveno venčanje u kripti Hrama Svetog Save, novopečeni bračni par pevačica Katarina Grujić i fudbaler Marko Gobeljić organizovali su svečani ručak i žurku u jednom prestoničkom hotelu. Iako se činilo da je sve organizovano po protokolu, već su prve varnice sevnule po njenom izlasku iz hrama. Pripadnici sedme sile pitali su Katarinu za izjavu što je nju iznerviralo. Na pitanje novinara kako se osjeća nakon što se pred Bogom zaklela na večnu ljubav, ona je odbrusila da će izjavu dati ispred hotela, a ne sada, i da ne vidi razlog zbog čega je to problem. Ovakav stav iznenadio sve prisutne, naročito pripadnike sedme sile, s obzirom na to da su u ime porodica Grujić i Gobeljić bili pozvani da isprate venčanje i da im je obećana izjava. Također, kada su novinari nešto kasnije došli ispred hotela u kojem se održava svadbeno veselje, obezbeđenje mladenaca ih je oteralo uz obrazloženje da je to bio pevačicin zahtev. Marko Gobeljić u jednom trenutku pojavio se ispred hotela i pozdravio novinare, ali i najavio da će veselje trajati do kasnih jutarnjih časova, ipak nije komentarisao ponašanje svoje supruge.